Namusi ndi 25 dza July 2021. Hava ndi mudinda wa mudzimu Mr. Tshifaro TR. Ndi khoḓa kha vhone ri tshi kha ḓivha kha maḓuvhani a lockdown. Huna fhungo hafha ḽo dzula vhukati ha vhudzivha mbilu yanga ḽine nda khou tamba ri tshi ṅwata kana ḽone, ḽine ḽi wanala kha bugu ya Vhakorinta vha u thoma chapter 4 verse 7, ine yone yo ṅwaliwa nga nḓila heyi: ndi nnyi ane a u ṱalula, una tshini tshe u si tou fhiwa, hone arali wo tou fhiwa u dzuwelani wanga a u ngo tou fhiwa. Khotsi vha ṱaḓa lufhungo kheḽi murena ndi ḽi kumedza phanḓa tshifhaṱuwo tshawo, kha vha ri tendele ri ṱasule vhuprofita ho ḽe vhu re kha fhungo heḽi mudzimu wanga, uri muthetshelesi uyo na muthetshelesi uḽa a wane vhutshilo zwi tshi bva kha fhungo heḽi, nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena mutshidzi wanga na vhaiso Kristo, in Jesus name. Ndi khou tama amba namusi nga fhungo ḽa muya wa u ḓihudza, muya wa pride. Muya hoyu ndi ya vha nawo nne, ndi sa zwipfi kana ndi sa zwi dzhieli nṱha zwori muya wa pride kha nne wo no dzhena. Luambo lwanga lwoṱhe na maitele anga woṱhe a vha a muthu a re na pride, mara nne muṋe ndi sa koni u zwipfa. Zwino hoyu muya hoyu u vhangiwa nga zwithu zwinzhi zwo fhambananaho. Tshiṅwe tsha zwivhangi zwa muya hoyu ndi uri thundu kana ndaka ine nne nda vha nayo yavha yo fhambanela kule na ine vhaṅwe vhathu vha vha nayo. Nda vho ḓi wana nne ndo no vha wa nṱha ha vhaṅwe vhathu vhoṱhe, na lulimi lwanga lwavha lwo no vha lwo ṱongisa zwine nne nda vha nazwo, mara ndi sa zwipfi. Tshiṅwe tshifhinga ndi ya tou fhedza tshifhinga ndi khou ṱongisa muḓi wanga, tshiṅwe tshifhinga nda tou fhedza tshifhinga tshoṱhe ndi khou ṱongisa vhananga na zwine vha shuma zwone na mahadzi avho, mara ndi sa zwipfi. Tshiṅwe tshifhinga nda tou ṱongisa uri vhana vhanga nne a si zwigevhenga, vhana vhanga nne ndi uri vha ya mpfa, mara ndi sa zwipfi. Haleluya. Tshiṅwe tshifhinga nda tou ṱongisa position kana poswo ine nne ndi nayo vhutshiloni hanga, vha wana ndi khou tou zwi ṱongisa. Vha tou ngwana nne ndi khou ṱongisa mufarisi wanga, angavha wa munna angavha wa mufumakadzi, vha wana ndo tou dzula mushumoni ndi uri a ri tshaisi mushumoni ndi songo ri mufarisi wanga itshi, ndi uri mufarisi wanga itshila, mufarisi. Nda hangwa na zwori vhane nda khou tshila navho a vha na mufarisi, vhaṅwe a vha na vhana, vhaṅwe ndi kale vha sathu wana na promotion. Nne nda vha ndi khou kola, vha ḓivha nda vha ndi khou ṱonga ndi sa zwipfi na zwori ndi khou ṱonga. Hoyu muya wa pride hoyu u ya nduṱanya na vhathu, wa nduṱanya na mudzimu, nne muṋe ndi sa zwipfi. Haleluya. Haya mafhungo haya ndi khou tama a tshi dzhena ri thanyele hoyu muya hoyu vhakhetho. Paulo uri ndi nnyi ane a ṱalulwa, una tshini tshe u si tou fhiwa, hone arali wo tou fhiwa u dzuwelani wanga a wo ngo tou fhiwa. Vhakhetho vha mudzimu, nga tshikhuwa hoyu mutaladzi wo thoma uri what makes you different from anyone else, ndi mini tshino ita uri vhone vha fhambane navho. Hezwi zwoṱhe zwino ita uri nne ndi fhambane na vhaṅwe, zwoṱhe ndo tou ṋewa nga mudzimu. Vhakhetho vha mudzimu, zwoṱhe zwine nne nda vha nazwo ndi tshilidzi na tshilidzi tsha mudzimu. Ndi khou tama iḽi fhungo vha tshi ḽi vhona zwavhuḓi dzinani ḽa maanḓa ḽa murena wa Yesu Kristo. Vhakhetho vha mudzimu, ṅwana wa miyanga we, hezwo zwine vhone vha khou zwi vhona vhugala hoṱhe vhu re muṱani wavho, mutakalo woṱhe u re muvhilini wavho na kha vhana vhavho na kha vhafunwa vhavho, ndi tshilidzi tsha mudzimu. Tiri ano maḓuvha hu na vhulwadze vha COVID. Vhaṅwe tshe vhulwadze vhu hambiwa a vhathu vhulwala vhu vhulwadzeni, ende hezwi vha sathu vhulwadze vha sathu vhulwala vha tou vhona nga vhone ndi uri vha nga si vhulwale na luthihi. Vha vhona havha vho no khou lwala vhulwadze hu vho no khou kwamiwa ngo vhulwadze vha tshi nga vho tou vhu ṱoḓa, ndi uri na luambo lwavho ndi longa vho tou vhu ṱoḓa. Ende hezwi vhone vha tshi vha vhona vhathu vhane a vha tsha fanela u sendela tsini navho, ndi uri a vha tsha fanela u amba navho, a vha tsha fanela u ṅwatakana navho tshithu, vha nga vho tou vhu ṱoḓa ngauri vhone vhathu vhulwala vhone vho ḓifhaṱela kudzharaṱa kwavho, ndi uri vha tshila vhutshilo vhu nonga ndi ya vhakhetho vha mudzimu. A ri athu vhulwala nga tshilidzi tsha mudzimu, ndi malofha a Yesu Kristo ori khavaraho for now. A zwi amba uri vhone vhulwadze uvhu vha nga si vhuwane.
azwiambi uri vhone vha nga si wane na luthihi. Kha vha ise maṱo kha Yesu vha vhone tshilidzi tsha mudzimu tshe a vha tonda ngatsho. Zwino vha songo kolela vhaṅwe vho no kavhiwaho nga vhulwadze hovhu, vha songo kolela vhaṅwe vho ṱutsheliwaho nga vhafunwa nga vhulwadze hovhu, vha vhona unga vho to vhu ṱoḓa vho to vhu ita. Paulo uri una tshini tshe u si to fhiwa. Tsireledzo yoṱhe ndi ya mudzimu, ndaka yoṱhe i bva kha mudzimu, vhana vhoṱhe ri vha wana zwi tshi bva kha mudzimu. Zwino asi mafhungo ori nne ndi to vha na vhuṱali, asi mafhungo ori nne ndi to vha connected, asi mafhungo ori ndi uri nne ndi to vha na nungo strategy zwine nne nda zwi shumisa zwi ita uri nne ndi bvelele u fhira vhaṅwe vhathu vhoṱhe. Asi mafhungo, it's not because of your wisdom, it's not because of how connected you are, asi mafhungo a ability ya muthu, asi mafhungo a strength tshine vhone vha vha natsho kana strategy zwine vhone vha zwi shumisa. Hai, ndi tshilidzi tsha mudzimu tshine vhone vha vha khatsho. Mudzimu o to vha khavara, mudzimu o to vha tsireledza. Asi mafhungo uri ahuna tshine tshi nga si itee kha vhone. Hey, glory must be given to God in Jesus name. Zwino ari vhone vha ḓivha uri hezwi zwoṱhe ndi tshilidzi tsha mudzimu, vha zwi ḓivha uri hezwi zwoṱhe ndi tshilidzi tsha mudzimu, vhone vha ḓo vha humble phanḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu, ende vha ḓo dzula vha tshi takusela dzina ḽa mudzimu nṱha nga thabelo. Ndi uri nga madekwana vha livhuwa mudzimu, zwi a vha tsireledza na vhana vhavho masiari ḽi tshi tsha, vha livhuwa mudzimu uri kha vha nthange phanḓa, vha linde vhana vhanga, vha linde muṱa wavho. Hezwo zwoṱhe zwi funa u hulisa mudzimu nga zwine ra vha nazwo, ngauri a ri funa u zungwa ranga zwine ra vha nazwo ro to zwi ita. James chapter 1 verse 17, Biblia ya mudzimu iri zwifhiwa zwoṱhe zwavhuḓi na zwoṱhe zwine ra ṋewa zwi si na tshiṱahe zwi bva ṱaḓulu ha khotsi wa zwiedza, ane khaye hu si vhe na u shanduka na murunzi wa u rembuluka. Kha vha ṱa pfha uri Yakobo ri mini mani vhona uri zwifhiwa, ovo zwi vhona uyu muthu ari zwifhiwa zwoṱhe, zwifhiwa zwoṱhe zwi re phanḓa ha maṱo avho, zwifhiwa zwoṱhe zwi nga vha zwa vhana, zwi nga vha zwa mufarisi, zwi nga vha zwa mushumi, zwi nga vha zwa mushumo, zwi nga vha zwa mutakalo. Hezwo zwifhiwa zwoṱhe zwi bva ha khotsi wa zwiedza. Zwifhiwa zwoṱhe zwavhuḓi na zwoṱhe zwine ra ṋewa zwi si na tshiṱahe zwi bva ṱaḓulu ha khotsi wa zwiedza, ane khaye hu si vhe na u shanduka na murunzi wa u rembuluka. Zwi vha khou ḽi pfha ḽifhungo zwavhuḓi. Hovho vhugala vhune vha khou ḓiphina ngaho vho ṋewa nga mudzimu, ho ḓiphina vho ṋewa. Kha vha vhone mudzimu kha zwithu zwavho zwoṱhe, kha vha vhone. A thi ri vha zwi ḓivha uri Biblia ya mudzimu ngei kha Matthew chapter 4 verse 45 bib iri ngauri u ṱavisela ḓuvha ḽawe vhavhi na vhavhuya, u nisela mvula vho lugaho na vho songolo. Kha vha ḓo pfha hoyu mudzimu washu hana tshikhetho, ha ṱaluli muthu. Halo ndi na zwo ri vhone vha vuwa vha tshi ya gerekeni nga swondaha, halo ndi na zwo ri vhone vha vuwa vha tshi murabelana nga matsheloni. U vha ṱavisela ḓuvha, a vha nisela mvula, a vha fha phaṱhutshedzo dzawe dza fhira na vhaḽa vho no ṱwa vha khou ṱavhela mukosi mudzimu nga dzi kerekeni nga swondaha, vhone vha vhona vha tshi khou tonga nga maanḓa vha nṱha. Kha vha vhe ndi vha ṋe tshiṅwe tshifanyiso khetshi, hola munna wa mupfumi, Biblia ya mudzimu iri o vha tshi ṱwa kha madakalo a khou ḓiphina ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa vhutshilo hawe. Hu na Lazaro we a vha tshi ḽa zwiḽiwa zwi no wela milenzheni yawe, a tshi doba matshakatshaka a zwiḽiwa. Mara phambano yo ḓa musi vha tshi lovha havhaḽa vhathu vhavho. Hola munna wa tshigwibile, Biblia ya mudzimu yori o rufai a tsela vhudzula vhafu. Mara vha vhone Lazaro o rufai, vharuṅwa vha muhwala vha mu isa marumbini a Aburahamu. Vha khetha vha mudzimu, kha ri ise maṱo kha Yesu. Hezwi o ri tonda nga vhugala, ri songo fhelela kha vhugala hovhuḽani ra vhona ungari ri ḓo dzula ri na ḓuvha ḽo ḽiṅwe na ḽiṅwe. Kha ri ise maṱo kha Yesu, ri mu rende, ri mu ṋee zwikhoḓo, ri mu ṋee vhugala, ri mu hulise nga zwe a ri tonda ngazwo. Holo lupfumo lune ra vha nalwo kha ri hulise ngazwo mudzimu khotsi vha ṱaḓulo dzinani ḽa maanḓa ḽa murena wa Yesu Kristo. Vhathu vha ya tondiwa mani vhone, a to balelwa u renga tshidulo tshithihi tsho rengela gereke, u to renga tshidulo tsha plastic tshi no ita 50 randa. Vha wana munna ana vhutshivha, mufumakadzi ana vhutshivha, vha wana munna woṱhe a tshi khou to hola, a to balelwa u nikela mudzimu nga 200 randa, a thi amba 1000 randa. A wana mudzimu a tshi funa muṋea 10 randa. Vho pofula, a vha vhoni. Arali vha vha tshi vhona vha vha ḓo hulisa mudzimu nga lupfumo lwe mudzimu a vha ṋea lwone, vha vha ḓo hulisa mudzimu nga mutakalo wo mudzimu a vha ṋea wone. Vhone vha vhona ungari mutakalo hoyo ni vhone vha vha nawo, vhone vhaṋe vha khou tou ḓiitela. Ndi uri nṋe ndi khou tou ḓitsira. Vhone a si mafhungo ḽa galiki, a
asi mafhungo o aravhela, ndi mafhungo uri tshilidzi tsha mudzimu tshi kha ḓi vha kha vhone. Vha hone vhe vha khou aravhela ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa vhutshilo havho, vha hone vhe vha khou ḽa dzi garlic na dzi ginger ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa vhutshilo, vhane ri khou amba ri si tshe navho ṋamusi. A huna tsha special tshe vhone vha ita, kha vha vhone tshilidzi na tshilidzi tsha mudzimu. 1 Peter chapter 5 verse 6, Biblia ya mudzimu ya ri, ḓiṱukufhadzeni ya tsini ya tshanḓa tsha maanḓa tsha mudzimu uri a ḓo ni hulisa nga tshifhinga tshazwo. Vhonewe holo lulimi lwavho holo lu songo dededziwaho luno amba mafhungo no vhaisa vhaṅwe, luno amba mafhungo no dzhiela vhaṅwe fhasi. Hezwo zwiito zwavho zwine musi vhono vha vhugalani na khonani dzavho dza tsini vhono dzi ṱutshela, vhavho vhona vhono vha fhasi vhane vha tsha fanela u sendela na tsini na vhone, ndi uri vhone vhono vha wa nṱha, vhone vha khou kolesa. Ndi soko vhona ungari vha khou kola nga maanḓa. Kha vha vhone tshilidzi tsha mudzimu, kha vha vhone vhugala he mudzimu a vha tonda, vha hulise mudzimu nga zwine vhone vha vha nazwo, vha hulise mudzimu nga zwine zwa bva mulomoni wavho, vha hulise mudzimu nga zwiito zwavho, uri khotsi vha ṱaṱule a wane dzi thendo dzina Paulo uri una tshini tshe u si to fhiwa. Hano arali wo to fhiwa u zuwelani wanga vha ḓivha u zuwa ndi u ṱongisa zwe mudzimu a ntonda ngazwo. Kha vha litsho zuwisa ndi uri vho ima po mushumoni u pfiwa vhone vha vho to pfi vho tshi zuwisa, ndi uri vha ṱongisa luṅwe. U to ṱuwa muthu yo dala nge Dubai, u to ṱuwa muthu ya Mauritius, vhaṅwe a vho ngo ḽi vhona. Ndi uri vha songo sokou ḽa zwi tshelede zwavho zwoṱhe zwino. Vhathu kha vha ite vha tshi bva vha tshi yo dala, vhathu vha ite vha tshi ḓi shavhedza, vha tshi ḓi rengela zwiḽiwa. Muthu vhone vha ḓivha vhusiwana vhune vhathu vha khou livhana navho fha muḓini, vha ḓivha mihwalo ine vhathu vha khou livhana nayo fha muḓini. Vhone arali vho livhana na muṱuwa vha na mashudu, hoyo ane vha khou mu vhona vho phanḓa u khou ṱhogomela vhathu vhanzhi nga maanḓa. Vhana vha miyawe vhoṱhe khou funa u vha dzhenisa tshikolo, vharathu vhawe na vhakona dzikhala dzawe a vha na vhutshilo havhuḓi. Hoyo ane vha khou mu vhona ndi ene ane o hwala muhwalo woṱhe wa muṱani wavho. Vha songo kola vha tshi kolela vhaṅwe, hezwi vha tshi sala vha tshi bula ipfi nga mulomo kha vhe vho ḽi calculator vho fhedza, ngauri ḽi a kwashekanya muṅwe muthu. Vha khou zuwesa, vha khou zuwa nga maanḓa. Vha zwi ḓivha uri mutakalo wa vhone vha khou ṱongisa a hu nga dzuli hone ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Vha zwi ḓivha uri ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha nga dzula nṱha ha wheelchair vhone. Vha zwi ḓivha uri ḽiṅwe ḽa maḓuvha ri nga ḓala vha ṱolela vha ICU. Vha zwi ḓivha na vhone na, vha zwi ḓivha uri zwine vha vha nazwo matshelo vha nga ḓi wana vha si tshe nazwo na, vha ya zwi ḓivha na. Arali vha tshi ḓivha tshi tshiphiri vha ḓo isa phanḓa no hulisa khotsi vha ṱaḓulo nga zwe ya vha ṋea. Vha ri murena wanga ndi a vha livhuwa zwe vha nyita vhona izwo. Kha ri ḓo fhedzisela nga mafhungo no wana kha bugu ya Daniel chapter 4 29 to 32. Biblia ya mudzimu ya ri, hari ho fhela miṅwedzi ina 12 a vha a tshi khou ḓi tshimbilela muḓini wa musanda, ambo ambari ngoyu ha muḓi wa Babele we nda u fhaṱa nga maanḓa anga mahulu, wa vha muḓi wa musanda, wa vha tshikhoḓo tsha vhurena hanga. A sathu fhedza u amba ḽeneḽo ha pfala ipfi ḽiambo ḽi ṱaḓulo ḽa ri, iwe khosi Nebukadnezara, u vhudzwa upfi wo dzhielwa vhuhosi, u pandelwa phanḓa, u pandelwa kha vhathu, uyo dzula na phukha dza shango. Hoyu munna hoyu o vha a khou kolesa, hezwi ndi u kola hezwi. Hoyu munna o vha a khou kolesa, o vha a khou tou bva u vhudzwa ṱhalutshedzo ya muḽoro nga Daniel. A ḓi wana a khou tshimbila vhukati ha ḓorobo ya Babele. Ndi nga ndi ya muvhona munno dzhenisa zwanḓa marukhuni, a ri khoyu ha muḓi wenda u fhaṱa nga maanḓa anga mahulu. Ndi wone mulandu hoyo, ari wenda u fhaṱa nga maanḓa anga mahulu. Vhone maanḓa avho a kona u ita tshithu, maanḓa avho a kona u fhaṱa muḓi, maanḓa avho a kona u vha dzhenisa tshikolo, maanḓa avho a kona u vha bebisa vhana, maanḓa avho a kona u vha ṋea mushumo. Ndi mudzimu ono vha itela zwoṱhe. Kha vha vulee maṱo we vha litsho ḓi gagamisa vha ḓivhea nṱha ngei vhulegelegeni. Mudzimu a pfani na muthu wo ḓihudza, hoyu munno vha a khou ḓihudza. Kha vha pfe hupfi ipfi a ḽengo vhuya ḽa lenga ḽa ḓa ḽi tshi bva ṱaḓulu ḽa ri, iwe khosi Nebukadnezara, u vhudzwa upfi namusi vhuhosi hau ho dzhiwa, vhugala hau namusi vhu khou dzhiwa, u ḓo sala u muthu phepho nahone u khou pandelwa phanḓa ha vhathu, uyo tshila na dziphukha. Kha vha ḓo tou humbula zwi khou vhudzwa vhone vhone khou ṱonga ngo tou ralo namusi. Vha vhudzwa upfi mutakalo une vha khou ṱongiswa wone namusi u ya dzhiwa. Vha vhudzwa upfi hezwo zwine vha khou vhugala hoṱhe vhune vha khou vhu vhona namusi vhu ya dzhiwa. Vha vhudzwa upfi tshikene na tshikene zwi khou dzhiwa, ḽiposo ḽine vha khou ṱonga ngalo ḽi a dzhiwa. Vha ḓo balelwa u tshila kha ḽi shango, vha ḓo balelwa u bvela na nnḓa. Kha vha dzule vha rende mudzimu nga zwine vha vha nazwo, vha hulise khotsi
khotsi vha ṱaḓulu dzinani ḽa maanḓa ḽa murena Jesu vha ri vha tshi vhona vhana vha ri murena ndi a vha livhuwa vha ri vha tshi vhona muṱo vha ri murena ndi a vha livhuwa vha ri vha tshi dzhena mushumoni vha ri khotsi vha ṱaḓulu ndi a vha livhuwa vha ri vha tshi vhona vhashumisani na vhone vha ri murena ndi a livhuwa kha vha livhuwe mudzimu ya nga u sa gumi ngauri o vha tonda nga vhutshilo o vha tonda nga mutakalo o vha tonda nga muṱa o vha tonda nga zwine vhone vha vha nazwo vha songo ḓihudza khotsi vha ṱaḓulu vha alwa na muthu wo ḓihudza a vha funi muthu wo ḓihudza ndi khou tama ṋamusi dzinani ḽa maanḓa ḽa murena wa Yesu Kristo hu tshi mona fhungo heḽi kha vhone ḽe Paulo amba uri u na tshini tshe u si tou fhiwa hone arali wo tou fhiwa u zuwelani wanga a wo ngo tou fhiwa vhakhetha vha mudzimu kha vha vule maṱo zwoṱhe zwine vha vha nazwo wo tou ṋewa nga mudzimu khotsi vhana mufarisi mushumo mutakalo wo ṋewa nga mudzimu vha songo kolela sinaho vhana vha songo kolela sinaho mufarisi vha songo kolela sinaho mutakalo vha songo kolela uḽa na uḽa ngauri zwoṱhe vho tou ṋewa nga mudzimu kha ri ita thabelo baba ndi khou livhuwa fhungo ḽavho ṋamusi nga matsheloni dzinani ḽa Yesu ḽe vhone vha ri tonda ngaḽo mudzimu wanga ndi khou rabela ndi tshi ri kha ri yo shanduka ri se maṱo ashu kha khotsi vha ṱaḓulu dzinani ḽa Yesu Kristo vho ri tonda nga mutakalo vha ri tonda nga vhana vha ri tonda nga vhutshilo ri songo zuwa zwine ra vha nazwo ri songo tonga ngazwo kha ri ṋee thendo ngazwo ri hulise mudzimu nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Jesu Kristo amen.